Zašto studirati sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu? Sociologiju možemo studirati u 3 kombinacije, a to su sociologija kao jednopredmetni studij, sociologija u kombinaciji sa filozofijom, historijom umjetnosti ili čak nekim stranim jezicima. Filozofski fakultet nudi kombinaciju sa nekoliko jezika, kao što su engleski, njemački, italijanski, francuski ili arapski. I treća kombinacija, to je novi studij koji naš fakultet nudi, a to je kombinacija sociologije i etnologije. Studiram sociologiju zato što mi pruža novi pogled na svijet i otkriva društvene pojave, kao na primjer odnos među pojedincima i grupama. Na primjer, sami čin ispijanja kafe u sociologiji se promatra na skroz drugačiji način. Može označavati nečiju tradiciju, nečiji životni stil ili kako se neko ponaša. Isto tako nam pomaže razumijevanje samoga sebe te našeg identiteta, kako mi razumijemo druge, da li su oni nama blizu ili daleko. Tokom mog srednjoškolskog obrazovanja provela sam godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama na razmjeni učenika. Jedna stvar koju sam primijetila jeste koliko je sociologija bitna i koliko se znanje iz iste cijeni. Nakon završenog prvog ciklusa studija sociologije na Filozofskom fakultetu, studenti stiču pravo na titulu Bachelora ili BA in Sociology. Dok studiraš sociologiju na Filozofskom fakultetu, možeš se prijaviti na jedan od programa međunarodne mobilnosti poput Erasmusa i provesti semestar ili duže na jednom od međunarodnih univerzitetskih centara. To je prilika da unaprijedite svoje znanje, bolje upoznate različite kulture i steknete nove prijatelje. Pošto je sociologija široko područje, kada steknemo bachelor zvanje koje traje 3 godine, zvanje magistra koje traje još 2 godine, mi samim tim otključavamo znanje da razumijemo ne samo društvo u kojem živimo, već i druge dijelove svijeta, što nam daje širinu izbora i svijest o kulturnim i socijalnim razlikama i sličnostima. Zato studirajte sociologiju. Vidimo se!